Muntah bang? Boleh. Boleh? Tak, kalau abang nak muntah saya bagi tong sampah tu kat ni. Oh, sikit. Pasal ringan sikit kan? Abang. Allah. Sedap bang? Buat je sedap ya? Hilang masalah bang. Abang cuba bagi tahu dia orang bang. Saya punya urutan macam mana bang? Okey ke tak okey? Alhamdulillah. Okey bang. Okey bang. Okey. Banyak angin abang keluar. Banyak angin. Lega lah. Lega Untuk lega kat badan pun okey. Alhamdulillah. Sebelum ni abang banyak urut dekat ni berapa tempat? Ada 2 tempat je. 2 tempat je. Orang lain dah, jadi macam tak dia. Tak ada yang serasi je lah. Betul. Biasa kalau diurut abang memang banyak keluar angin macam ni ke? Tak macam dia. Kejap ke? Oh, keluar angin kejap ke? Kejap je. Jadi dia bang keluar angin dia. Keluar angin dia. Saya urut abang dah sejam lebih bang. Alhamdulillah. Sejam lebih abang keluar angin dia. Betul lah. Tapi abang masih lega lah. Lega, memang lega. Orang puas hati abang. Kalau 10 bintang lah. 10 bintang abang bagi Betul. Sakit dia tapi badan jadi sedap. Badan jadi ringan. Badan jadi ringan, betul. Maknanya memang berbaloi lah abang atas ni. Betul. Alhamdulillah.